Incwadi kaJobe 13 ivesi lesibili. Akwaziwa yini abantu benkosi? Nami ngiyakwazi. Aningidluli. Angeke ungidlule ngendaba kaShembe. Kodwa ngiyakhuluma. Usamandla. 5 khona la. Sengathi lingathula khona ungathula. Lokho kungaba ukuhlakanipha kwenu. Thula uthi thula uhlezi khona. Lalelani ukuqonda kwami. Namhlanje uthi mawuphethe umsebenzi kaNkuluNkulu omunye owazi izono zakhe beqhubeka omunye athi umbona nje ukuthi lo muntu obemenyiwe ukuthi azophila ngale ndaba afe ngenxa yakho ukuthi wena uthe wazi isono sakhe kwayona into eyisho ungayazi. Kanti uNkulunkulu njengoba silapha umemile umema abantu bakhe njengoba silapha insizwa azizele khona ukuzotrenda nikhona amaNazaretha. Kodwa sizele indaba kaShembe ingakho masikhuluma nawe singabi nendaba ukuthi uyakhala noma uyahleka sinankinga nje. Lizosho nje iguzu koze kuyoshona ilanga. Ahlakaniphileyo 12 funda ba. Yena uthanda isifundiso. Uthanda ukwazi. Kanti uzonda ukululeka. Uyisilima impela. Akekho umuntu owaziyo ongabuzi kwabanye abantu. Ngelinye ilanga ngithe ngokomthetho empangeni emhleni enkosi ilanga ezweni lakithi kwamthetho ingakahlali inkosi esihlalweni sekhona nje inkosi ilanga lamalanga yake yabiza inkosi umqalwendlela ngelinye ilanga yayisibiza amadoda ezweni lakamthethwa sekho yayisithi Mthethwa ngifuna ukukuganisela namhlanje umakoti walelizwe lakamthethwa wayisethi ngicela indoda nawe nkosi yesizwe umuntu nomuntu aphathe inkomo ezokhunga lo makoti engiyofika nayo uma inkosi ivuma kulelizwe lakamthethwa. Wabasekhamba isikhathi bantwana benkosi yayisilungisa kwalungisa uthokuzwa kwaludumo oludumayo kwasekuzwakala ukuthi uBhombela uyeza wayiqhamuka ehamba ngeinyawo ehamba nebandlana lalincane esuka eMkhayideni ezezweni lakamthethwa. Basebamemeza bathi usezwakele bathi uyaqhamuka wayihamba eshaya ugubhu wakwafica ngakithi indoda kwasithole eyayisishosha wafika wameduze kwayo eshaya ugubhu wayeseyibuka le ndoda wayeseshaya ugubhu walishaya wathi wamumuza thokobona le ndoda yakasithole isitsha kade usigijima. Wadlula ethemba limbe lapho khona owafica khona namadoda akithi lezo lakithi nenkosi yakithi yomthethwa isilindile iphethe inkomo yayo enhle ethi izothatha umakoti ophethe ubaba omkhulu. Yafika bayibeka inkomo nabakithi bayibeka lapha inkomo nalabaya bayibeka inkomo wayesefika ubaba omkhulu wayeseungenisa umhlangano esekwenza konke wayesethi Mthethwa nilindeni wathi baba uthe inkosi yamakhosi uzosiganisela umakoti manje onke lamadoda ubona phethe inkomo ezinhle afuna ukumthatha lo makoti kubo wakhe. Yayisithi inkosi yamaNazaretha khululekani bantu bami yayisikhomba uround yathi umakotweni ngifike nayo yathi lapha phakathi endlini. Kuthiwa kwahlala ulinde phela ukuba inkosi imkhipha lo makoti ebese kubonakala ukuba ubani azomthatha lo makoti kube wakhe. Kuthiwa ngesikade kuthiwa kwaphuma indoda emhlophe eyayifaka iduku ifaka isudu egrey ifaka amaclash band ameruni inkosi la nguShembe wesibili. Kuthiwa yaphuma yeza yathi mayifika yayisima yayisithi sizela kaMthethwa yathi namhlanje ngiyanisela yathi nangu umakotweni yathi umhlabathi yathi abangasekho nabaphilayo yathi nangu umakotweni ngiyanisela namhlanje. Yasithatha inkomo zabuye ngakuye. Bahamba iminyaka lenkosi ingakahlala esihlalweni kwahamba kuyobikwa Nkosi yamakhosi sinenkinga ngezansi komuzi walapha kaMthethwa ekuthiwa khona iseThemba Limbe kwakunenyoka enkulu oyebizwa ngokuthiwa indlondo yayishaya inkomo ishaya ingane ishaya amakhosikazi eyosikutshana. Kwakubeka baba omkhulu baba laba bangezansi sebephelile abantu nenkomo seyiphelile sica ngamathambo baba. Ithi inkosi kwenze njani? Bathi baba kunenyoka la ishaya ikhwele mabelusile abafana iyajikisa ibhekisele mabegoloza igcina ishaya bona abafana ishaya nenkomo. Wayesethi baba mkhulu bantu bami uyeza enganiganisela yena uyena umnyozi wesihlalo uyena oyobulala lenyoka enikhala ngayo mina ngeke ngiyibulale.
kwahamba iminyaka yayisihlala esihlalweni ingungumahlombe. Bathi omkhulu wathi ngelinye ilanga ilapha ihleli emzini wayo kuthiwa amaNazaretha eza amaNazaretha enikela kuthiwa kwasekunikela unkosikazi owayengakholwa ekhala inyembezi ethi awushembe kade kasesizwa kuthiwa kunenyoka eyabikwa kuwo okuthiwa iqethe ingane zami wathi shaya ingane yami ebeyumfana wathi sengisele nentombazane kodwa shembe kube wanqaba ngabe le nyoka kade yafa. Kuthiwa yasukuma yabambelela ukhalo inkosi langa yasishaya ikhwele yalishaya kathathu athi amadoda akithi yama ngenyawo yalishaya kathathu yathi twi kwaphuma induku yomjukelo iphuma phakathi ehlathini ijikijeli yenza nje induku yenze fesamo nethi daka kanti sekufa yona le mnyoka. Khumbula inkosi uthini ngelinye ilanga kusuka le nkosi ake ngikhuluma ngonyasi. Kusuka inkosi uNyazi kunomfana lapha ngakithi omncane unhlakanipho kwaMpanza uyasuka lo mfana usefeyile ugrade 11 bazosho bayazi abafundi sinodokotela lapha khona lapho nqaba udokotela wayesefeyile lo mfana wayesendlini lo mfana mayibuye ekhaya ephethe report wayesefike yakhala ngithi umnyaka 2019 mangaphosisi wayesefike yakhala wakhala lo mfana wathi shembe nyazwezulu ngiyakhonza Nkosi singena imizi yabantu siyathandaza abantu basinda kodwa mina Nkosi egcineni ngizofeyila. Uthi lo mfana ngakhala ngasaba ngisho ukuphuma phandle nabo belindele ireport yami angiyikhiphanga uyeza ushembe maNazaretha waseyigoda ireport uthi ngayivalele endlini usuku lonke uthi kusuku ngithema ngilele uthi yafika lento yasezulwini uthi yafika uthi yathi woza la yangibamba ngengalo yahamba nawe uthi yathi ireport yathi baba ngishiye endlini wathamba uyithatha uthi ufike ngayithatha ireport ufike yithatha yayifaka kusinki yavula amanzi yathamba yayisayikosula yayisikhipha iphepha elishe phaketheni yayisibhala yathi namhlanje mntana sengibhala ireport entsha uya kwa grade 12 wena yayisibhala ireport yayibhala yona awushebe maNazaretha yayibhala ireport esisuka esithi Nkosi ikubusise hamba esikoleni kusasa mntanami bazokunikeza ireport entsha when you are new kwa grade 12. Yavuka lo mfana waya esikoleni esibona kuhle wathi mayifike ekseni wathiwa kade kufuna uthisha omkhulu uMthembu wena kahle kahle awufeyilanga uphasile. Inkosi uthini ufika umakoti wena nsuku ehlasa Nkosi yamakhosi size yaqwala njengoba uyibona nanto ngiyifakile baba kunangane ithi Inkosi ithi hawu mntanami awunangane uthi baba kunangane hawu simngaka iminyaka baba iminyaka isiwu13 baba ngagana awu mntanami awuthole ngane yebo awu Inkosi yomusa siyibonile ibihamba nathi bonwe yithi bilandelwa yithi isenza njengezandla ivulizeni iphenduka ibuka le bayikhweba abathanda ukuyikhweba iphenduka babuka ithi angizwa mntanami nomunye mayikhweba ithi angizwa mntanami sibona izolo thini bilandelwa yithi yabe sisuka abantu bamaNazaretha yayisithi hayi mntanami thina boshembe sathatha isinqumo kuwena mzukwane ushaya ingane kadadewenu wayishaya kabi sabona ukuthi awunalo uthando lomntwana sasiyamthatha umntwana esinyeni sakho ngoba umntwana uzalo uyohlupheka ngisho kuwe mzalo oqalekisa ingane zakho ngisho kuwe njalo ngibukayo wena ayingizela usathane kusho wena sokuthi la uququbala ubani bakhona abazali abaphiwe ushaya ingane kodwa lezo ngane bayayiqalekisa bathi ziyaphuza utshwala sebekhohliwe nabo bebhize eminyakeni yabo beqoma njalo ngisho wena siqomana wazoba nentatho uthola umshado wagana ngiyaqala nje nengane eqoma kangaka wena bayakwazi bazulisile nje ngawe ngazulisa nje manje uyasaba lutho siyakwazi bayakwazi ujo ngisho kuwe vele wena ungibuka impela hayi namhlanje futhi ziyakhala ngempela awusho vele masingakiyeka namhlanje sophela sikutholephi vele awusho vele sizokuthola masakuthola siyakiyeka namhlanje sokuthola phi mina uyangazi awungazi ngakho ngiphume ngimuke yabe sisuka le Nkosi maNazaretha ushembe muhla usande esimnandi uzande inofonofo yayisithi inkosi yamaNazaretha mntanami hamba ekhaya yayisithi baba ngiyacela Nkosi ngicela ungithethele ngangingazi baba ithi inkosi hamba ekhaya hamba mntanami ufike ukhipha inhloko ekhaya buyela kini
ufike ukhipha inhloko ukhiphe lengubo efaka omama ngaphansi bayayazi uyikhiphe uyibeke phansi ebese ugqoka ingubo zeingane ebese yodlala nezingane lapha emasimini mayithatha ibhece zilibeletha zithi ingane le nawe thatha ibhece ulibelethe uthithula wena Sipho yabe sisuka le nkosikazi isihamba yayongena ayisuka makhosikazi akwazi ukulinda angikhuluma ngalamakhosi amakhosana benisuka neyogana nje nithi ngana lapha seniyatshikiza seniyashutha senishudeza izinqa lapha yana angazi usathana wafika nezinqonjana onganazi izinqa akekho ezintweni akekho kuyifishi mabeshutha bonke abantu baflathela babheka le nesithi sakhona phenduka wena baby bekubuka phenduka iviki lokhu beyintombi namhlanje unkosikazi agijima kahle nendwele eshala babizela bafana bathi Jofricho aphenduka abuke esibazozwa muhle mama benqoma unkosikazi omuntu ehamba ngekhadi iviki lonke nawe uthule kodwa shwele wesithi ama ngisho kini makhosazana nisazohamba neyogana nigane thina ningalinge nihambe ngamakhanda niganile ngoba nithi masenifikile lapha nifike nibhense kubukwe nina niphenduka amatshitshi mina ngazi kahle kahle amakhosana nifuna nivele fike niwuthola umendo base niwuthola umendo namakhosikazi niyajika futhi senizorudi umlomo nogcoba amehlo nisika amashiya inhloko iyakushisa ekhanda usufuna ufaka yini usufuna ukuluka ekhanda ufaka straight up no straight back amzazi lezinto lezi enizenzayo inkosikazi yaseNazaretha uthumazeka igama lika Shembe uShembe efundise kangaka emhlabeni lithukwe ngawe bese lokhu ngathi isikapha wazi kahle ngisho kuwe vele yabe sisuka inkosi isitshela lenkosikazi hamba mntanami hawu baba uzothina umyeni wakho wathamba umtshela umyeni wakho ukuthi kusho mina ngithe akabuyele emuva yabe sihamba lenkosikazi yabuyela ekhaya yayithatha ngisho amabhodlela kaBhiya amadala iwabelethe ithi thula uNasiphi incelisa ibhodlela iliwashi ligeze ilibeke phansi kothi intambama ililalise ithuthuzele thula wena mntwana iyozazela lale naye kuvuka ekseni alithatha le bhodlela yathatha iminyaka yaze yamthathu lenkosikazi uma ifika enkosini nomfundisi wezela kubo baba nangi usehlala iminyaka isimningi ithi inkosi uthingo mntana mangakaneli uthanda sikakhanda enhlizweni yakhe akabuyele emuva ngisho kuwena ongenalo ngisho uthando angisi ukuthanda amakhosikazi abantu wena sathana ngisho kuwe wena umphinqela amehlo athi ongwazi obhizi amakhosikazi abantu ngisho kuwe ubhizi la bese uyazulisa uthi bangakuje abathetha amakhosikazi abantu othetha nawo la ubani othetha nawo uzumncoma uthi wazwa muhle kusho wena nhlathu usho unkosikazi omuntu vele nawe bakubiza ngoba uzero vele into engekho yabe sihamba lenkosikazi iminyaka amaNazaretha yahamba lenkosikazi yabuya lenkosikazi Nkosi yamakhosi ngiyacela baba ungiphe umntwana ithi inkosi yami mntana msekwenele sizokupha ingane ezintathu zabafana bakhona abafana ngegama lenkosi uthi Nkosazana ushamba kukho akungekho esandleni sakhe kukhona konke kuphela thina fane sithi umbhulu sishiye ubululu sishiye ubunyoka amen baNazaretha ushamba yikho into engekho esandleni sakhe bantu benkosi singabala indaba kaShembe zibeningi singayikhuluma bishona ilanga kodwa wena kupho okwenzile wena wenzeni wena yini eyenzile njobe uyikomela nje wena nangathuka omunye umama ngapha mina ngakithi okuthi neshende uyayingqoma phakathi kwabantu uthi ngineshende la mina vele usifani bani usekhathele ngisho kinjalo amakhosana ngikhuluma nani bo mama nazi lutho ngoba nazi intombi wabunamadoda amahlanu hawu mbatha u5 awuphinde baba wabunamadoda amahlanu hawu 5 baba awufunde funda abaseRoma 16 leonayo lokhu yeyimbatha mana baba funda amazatha kanphile ayahlaniphile funda amaKorinte awokuqala amaKorinte okuqala 35
ivesi lika-8. Hawu, qala phansi bathi umphucelana akakaqedi sho, cause akakaqedi. Kunamadoda amahlanu. Mangathiwa inkosazana engaqomile ayiphakamisa isandla lapha eyodwa nje bethi ngaphansi nathi ithi yimi. Ithi nje yodwa ithi yimi ngiqomile eyodwa nje ithi yimi. Eyodwa nje inkosazana eyodwa. Ngesibona ithemba lelisonto ukuthi khona wey'nsizwa. Njengoba ubhizi ulungisa nje usebenza ufuna ukolobola ugane uzogana awubukisane sofela nesodwa lapha yana. Ngisho ngawulula nawe umqala udlala ngey'ngane zabantu ngisho kuwolula umqala. Hayi ningabethethisi ngisuka umthethisi kumphoqa ngizokushaya ekhaya mntana mungaphakamisi. Kodwa uplastic badliwe wuwe ekhaya. Noma ingaba khona indoda la kodwa ikhona indoda ke sethekwini ayiqome kuFacebook. Kunamadoda amahlanu. Ntombi yaleli bandla. Lenayo kalokhu. Hawu, Akusiyona indoda yakho. amahlanu ntombi yentethelele musukuhleka ngisho kuwe. Uzofaka ishizinyo legolide wafaka usathane emlonyeni. Uhleka nawo. Hanye bachama beza kimbonke. Ubona amadoda lokho eza kuwe sazawu5 lokho ekushela. Hayi shooting muhle ukuthi insizwa ziyatshela zithi hey ziyakhala lapha kumnandi. Wozani insizwa. Ukuhlaba kwenu. Akungaba Phandle. ukwaluka Izinwele. nokufaka igolide. Ngiyabonga mbatha. Ithi inkosi uNyazi kufika intombi yentethelelo phambi kwayo baba ngicela Nkosi yamakhosi ungiphe umsebenzi. Lithi uNyazi mntanami wena umsebenzi ngeke uthole. Uthi wena uyini? Uthi baba ngiyintombi yentethelelo. Uthi wena uba intombi yentethelelo ugcina ngesabatha kuphela iduku lihlala kuwena ekhaya. Zonke lezi insuku wena usukuyitshitshi.